he khovela hian mihring ten mak tak mai in thil ti theina danglam le chak em an neia chu a thalo zawngin hmandu chang an nei ta fo mai khovela an chen ve reng phal lo to kanoma mitam tak chuan an chi a hial ngain mang vek se an tingoi ngoi ani German drama school pakhat ron langin chuna po tu ma an lo omlova helai hmuna hian thilrap thlak taka thlengani nge yang rilrulam doctor psychiatrist Dr. Stern aron thleng chia pon atang chuan uluk em in school building bang he khuam chu thira ama chia chuan a han lut tamai chuta zirlai mei cheno pang Wendy lauthong taka lo om hawa mua headphone voin ha che changam reng lo Dr. Stern chuan engma hlo turom lo engkim hi a thale vek don alom tin han hnem vengial ma se alakhur na sa hle kun tam tak liam hnu chuan Wendy ron langin zinga thove le damdoi mum pola ei zia apasal Lars nen khuma anin fiam lai chuan afapa car aron lut lol tuk chuan an kil lain Wendy an le khathon don an keva in luaman an pe ka hun to thu notice alo ni tlat mai ti thei nei lovin ni tina an ti thin danin Larson afapa school culturin a tuai dona Wendy pon aron zui chuak ve ngal an pan lungai su sum chu om mang ti pain an fop zawa anin chen sang ta ni Wendy athona restaurant ava thlen hu chuan asiama boi ngalin atho pui elmaran aron pui wata Wendy chu an boss Angela bula in thlasung taka kalin kumthum lai na ka thok ve to sumlama har satna kan tok mek nen khongai takin ka kai sang ve thei to ngem an ti chuan kir le ngal ro ti na lo vin zek hemi nu hian Wendy pona bol hlobom payatuma nu pakhat hian rolban lo ho pakna a motor alo hung ruawa da son tura an ti chuan athusoi enga ma angai reng lo Wendy chuan kalsanin bolhlo bom bula kuddoin eitur alola dil zuya Angela khan chu pa chu aron vin deuh tuar chumi hnu chuan Wendy kuddo pa kha eitura peruta thawa chu pa chuan kanjing mi ini ti hrerengang che tin akal san ta ni an ban hnu chuan hokonga Wendy chu zurui hovin an lo chhai buaya mi pakhat ron zui reng tu chu availet deuh top kuddo eitura pek pa kha halonia a hming mare kani ti soin kumtam tak damdoi mum pola ei thin kha ban san turina shil Wendy engtin nge ka ei ti hriat tin makati ema ka damdoi chu ka thla thei hleinem an ti chuan mare kan damdoi khan ithil ti theina power zong adang vekani keipo ka ei thina lom ma se ka thla hnuin ka thi thei lawani ti ka hriat chhuwa pha ti pa chuan leia tangin azuang thla Wendy azuk en nak chuan alo dam thakhop mai ma se trakin aron chil zuya thilai mu mal lo wangin marek hi atak sa chaklo ril ru boyani aringa ambulance a khol sak nge zana an pa bula aron trap chuak thuta kuddo pa kha athi nge arin wangani atuka Dr. Stern office ava muwa marek chanchin kha chip chiar takina shil Dr. chuan ahma aya tam damdoi alo cho bela amum pol kha nikhata pahni nilovin pali ei to turin acha bok chumi hnu chuan Wendy chu ahna kal lea bolhlo pai tura an chuak chule marek nen anin tok hlol mai Wendy mak atm ema engtia dam chuak nge ani anzo chuan marekan power kanei ka ti to kha tin alo changa abeng bula anin hu theina tur address a shil ta ni marek chu atlan chhewata Angela kha ron kalin Wendy nena ani ang mitrop kha nei tam to su tina vin zeka kaisan chu ilahlat khop mai atibok an ban hnu chuan in lama pan naka afapa car chu a thiante bula in fiam velovin a pheikhok an lo lak saka car chu anu bula alo zual ko wat
Wendin pekir ngal ro an ti chuan naupang te chuan pedu lo ta ila min soi sa shrep don tina emni tin an lo nui so vela Wendin engtin ma chang lovin kar chu a ho pui ta ni zana afapa amut nu chuan Wendi chu bathroom a kala adam doi mum pol kha la chuakin ain ngai tu wanga apai tavek mai zana chuan amu tha thei reng lova adam doi ngei thut chu a buai pha ve hle ani atu ka chuan a hnathona steel tray atiel pala timar le an tum chuan a aya soin a her zel chuta an bo saron kal thuta a beidong chuan tray chu a thuk ruta ni bana a tho pui elmar khan aron kodinga lai deuh takin biar ka lei sakang che an ti chuan Wendin ka ho ngai tin a kalsan kalkonga zurui ho khan an lo chei buai lea a thinin a tuar to lo Wendin indu chuan ronkal ula ati khura pakhat chuan aron bo bet ngala Wendi power aron chuak thanta zurui pa chu kwai her sokin an thian pa thui tak alo vai lenga pakhat jok a pet thlok le lop mai ron khoi masaber tu kha lauthong takin atlan chia Wendin marek thu soi kha adik ngei ani ti apum ve ta ni atu ka chuan a hnathona Dr. Stan aron lang hlola eitur lampain tinge ni min lama iron lan lo damdoi kha I thla chuan itana thadon lawani an ti chuan Wendin ai lo hlek ti a hria chu mak ati ema I thu soi omzia ka va thelo ve tina changa Starnin ban vele min ron muang che ti nakal san Elmar ron langin apa le anu shon tenen tuk chuan an lo kil me ka anu chu alo boral to ni apa nu pui hi angai lo ema nu ti ten han ko fiam vela alo hohle apan lekha izir that lo chuan mi hnuaia son I thokum khwa don ani tina zila apa nen chuan anin hnial zui shrep Wendi kha Angela in alo an khum le shepa steel tray soi vek kha a hmu chhuwa wangani an boss chuan hei wang hian I hlo kan katanga kai san kha soi to reng lawang che tina hauna sa ema Wendi thinin atuar talo Angela chu a oma tham kangwa wa avin let ve ta zek mai Elmaran aron hmu chuan mak atiem ema Angela pon hlau takin akal san ngal Wendin mareka dress pack kha ain wanga kal nge ya tumta ni zana awathlen chuan tui chen na pak ro san to niom tak alo nia in chung an lut chu ama thalak banga alo in tar deuh tuara marek khan hun rei tak chu alo en thlato ningei turani marek aron lut hlola Wendin damdoya I lo atanga alo chakta wak thu kha shilin marekan politician doctor le mithil ti thei deuh ten kan ni na hi an sherua min ngai thei lo via wani power nei rang bula khosak chu an hlawa piang sual tia min kovin kan thil ti theina kan man thei lo nan damdoi mum pol min pechina ni atibor bora marek vek chuan keini ho freaks tia kan ming an phuate hi I chung kwate han ni sin atile ma se Wendin chung kwa chu ka nei to lom tin a hosan hokonga chuan Dr. Stani office building kota ding renga chuta tukvera a han zuang lut tamai a file da that a haizung zunga a hnathawh pui Elmar po khan doctor hi alo hmuve thina ni Wendi chu Elmar teina vakalin khuma comic salo chiara Wendi a hmuthut chu a phuchiang hle Elmar hena chuan damdoi mum pol ei to lo turin acha American an chanchin a shildan kha soi chong vele in Elmar chuan mak ati ema Wendin a hosan tani atu ka kar kha a thianten an lo ti du da le ti an hmu chuan Wendin no pang ho thir sakor chu a her koi sak veka akalsan mia dor kota nu pakhat rualban lo motor dana lo pak thin khan akara lo hung le ruawa Wendin ol sam taka anor son lai chu ron muin mak ati hle
Elmar neng khan bana anin hmua damdoi a thla thu hrilin electroman kanito ti pa chuan a power an so vela bulb chu a hum engwa wa mai Wendin leng chuak dunila atia kongpui bula ATM khol chu atlo cheropa poisa aru chuak zui hemi hnu hian an pahnih chuan ti dunin an power chungchang le ming in phua turte an soiduna an hlim khop mai Wendin an open line a chungten an tlan bo san to thu shila chance an nei chu Elmaran remchanga lain fo an tum chuan Wendin adu bik thak lo an pahnih chuan klapa kalin an lam duna buaina siam an lo om tlat Wendin bathroom a hruailu te a soisa shepin Elmar pon aron pui ve bok a thian pa chuan mega woman ini hi ati sapa an ho dun ta ni ina thlen vele Wendin a poisa rukha a pasala peveka larsan makti mel takin bank ki rokem ni an ti chuan alo nui saka hlim takin han mudun zui atu ka chuan Elmar chu a superhero dress tura alo boy ema anu shonin aron mu chuan deu so in anui azahle heti la hian Wendy te chung kwa chu an pula hlim takin an cheng hawa Dr. Starnin zana Wendy in asoi sakte zingami pakhat alo koma meiche pakhat patling rualin an melo dan chu soin Dr. chuan Wendy thilti ani ngei rinna anei pha ta ni zana Wendy in Elmar kha mareka bula ashwaya alorin hlel dewa wangin a power an so vela pak chung thim le re thiap thin chu aron eng tapup mai American anmani ang thilti theina nei sarkarin anman na hmun asoi chuaka ruaman na nein an pathum hian freaks anti ho chu chan chua nge an tum ta ni Wendy ina hole te a an pa bula zana duty angai thu shilin akal sana an thian thum chuan venin anin phur chuak tarup mai motora chuan Elmaran a superhero thuam an hmu vela reilote a freaks ho an dana building an vathleng hlol Wendy guard nena bathroom man lok du thu asoya kongkhar hi ron hongte idu chuan minzui vedonia tin an thlem vela a hon sak nu chuan guard chu olsam takin a phuar bet ngal a thiante ron lutin Elmaran security camera ati thim hal veka hallway ya phein Wendy meiche pakhat awa mudeu thut guard khan alarm alola ti rizuya an tlan chiat mayangai pona chuan security ten hanlo hual bet thapa Elmar ero azam haulo kan hne theyang tin anni ho chu electricin asoka an tluta dual mai hemi hnu hian venin an tlan chuak ngala Elmar chu marekan a hau ta shep mai tharum kan thom ma satura ni lo nangma ang wang hian alom keini ho hi min man bea min huat em ati zeka marek vek chuan an power mishing pa ngai be nan man an tum nalama anu puile afanu alo chan to thu asoi chuak marek chu lungoi lo takina hoa Elmaran biakan tum chuan Wendy pon akal san maka alaka alungoi bik lavane Wendy in avathleng chu an pa in halo an khum shepa zanrei tak tak thleng I chuaka tunge I hmu thin tin min kalsan la a thazo kang ati mak mai Elmar kha anu thon nen an lo in kom mela ti hlau thon nge yatum kanu dik tak kha kan bula hian aum vesin min murengani tin current ati phezok zoka anu thon hlau lutuk chu hatlan cherang le atu ka chuan Elmaran Dr. Stan kha wa muin Marekan minron pana ama wangin damdoi po kai to lavani atia ache na mun kha ala shil zui Marekan annu le afanu boral ta te thalak enin alolung che mema chuta Dr. Stan te khan anron lu khunga anman ta dai mai atu ka Wendin anpa bula atho pui Elmaran hazar buai reng thu ashila lars chu hmang ber ani thu hasoibok
hemi hnu hian Elmer kha a thuam fam kim nen Wendy teina aron kala naupang hovin pool party an lo nei me ka Wendy chu ko sangin marek an man to ti asoya a comics ngaina deuh en tirin Wendy chu a hmangai zia a hril tlang ta roi mai heta mega woman le electroman ten hlim taka hmangai na par an tlanang hian kabula om reng theila kaduani kan pahni hian dan thei kan nilawang an ti vela ma se Wendyn chuak ngal turin hati mak Elmer chu ril runa takina hoa konga chuan traffic light khoi buain accident drap thlak tak a thlen pha Elmer aron kalti an hriat chuan Lars athin rim zual sawa anin haule ta shep mai Dr. Stanin damdoi a chaw vel kha an pa hian alo sheveka Wendyn an hriat chuan athin rim le superpower anei ti chu tlang takin a hrila ma se an pa hian aril rubuai wanga alangai tlat Dr. Stan khol an tum chuan Wendyn a theleng lopa a chua sanzui Elmer kha ina alo hoa apa hnena angai sak lo thin mawangin alung oilo na hasoi chuaka apa chuan thataka lo bia in ngai damadil hiala a fapa chu akua ngoi Wendy aron thlengve chia Elmaran apa electrica asok tumlai aron muchiang le Wendy chu tlan phain Elmaran lungphu chola athi thut thu alo soya ma se Wendy hian ani na dik tak a hrechiang thokhat toni Elmaran kan pani hian superhero kan ni hi khovel hian min mamoni atilea Wendyn kan top sanangai mi engza chiange i tha leang atia Elmaran thlem lein fo antum chu alo du lova Wendyn tlan san tumin abana alo man beta electric mangin asok vele tane Wendy aron har chua chuan building a khan phuar be in alo oma Dr. Stanin ichunga ka thil ti zong kha nangma ta na thatura ti kani sin tin ano pan lai chanchin ashila skula headphone angai thlak ruk thina wangin an principalin anu alo kawane an lak saknak chuan Wendy athin rim ema achakna power chuakin dokan chu an principal chop chuan avom chuaka an school building bang kuak chan kha alo ni reng bai Wendyn a power mi thanan alo mangve reng ti an hriat chuan a in thunun zo a ring lova chulai hmuna om chu a thlang ta ne zana ruma an khung beta damdoi mum polpo kha ai chun zom ngal midang tenen chuna anin hutlang theya marek po kha lowom vein Wendyn biak an tum chuan alo chang thadu reng lo Dr. Stanin Lars kha avamua kar chanchin soin ami zia le nung changte uluk fashanin zota Wendy ang khan power nei ron la lang chuak lo ani arin wangani zan khachu Wendy Elmaran aron tloa a headphone ngai nat deuh khar ron pe in kakianga iom du lo chuan I chung ten an tuarang halati zui Wendyn guard te hnena shil atuma tuman an ron chang thei boxi lo Elmer chu Wendy teina vakal lea Larson alo hnek hlutop Elmaran in ngaidam tonang ke in athlang chea kabula po asoi toni in chibayang miang tin abana pharchuaka hemi nu hian an khua laitaron thim veka Wendy te omna pindan kongkhar security a in lock po an hong theita an mission te chu po na an tlan chuak hloma Wendy po chuak vein Dr. Stan le a hoten an ron hual bet zui Stan chuan building a kirle turin atia alo hnial zel boxi chuta Stan thinrim chuan akap sia Wendy ma marek ron dingin alet ngal top Wendyn Dr. Stan chu hanek let topa Marekan athi ma chuan Wendy hnena voitam tak inti hlum ka tum to thina ka thi thei boxi lo tuna chuan kanu puile ka fanu te kianga ka chol to don ani Wendy midang te hnena khan zalen hlut zia hi hriat ti rangche tin achat thlata ni Wendy chu anin lama tlan ho wata Elmaran Lars kha phuar betin
car alo in fiam pui vela Wendy chuan a hnek deuh chor Emaxe a electric power mangin alo sok leta an pain rubber kut kor aron the phei zau Wendy chuan bun ngalin Elmer anam let topa tukvera tang nek chuakin pula atlaluta Elmer chu ama electric chuan asok hlum ta ni Larson an nu hena pangai takin kan nung theiani engthil po lo tila ka hmangai rengang che atia Emaxe Wendy chuan minron la zong dona sin tin she tak chungin achung kwa akalsan angai si hemi nu hian Dr. Stan te ron thlengin pulbula lars te pa fa an lo thua an bula chuan Elmar ruang an lo fun thathan mai ral khata tangin Wendin apasal le afapa te in fiam chu halo thlir renga min hotu ten freaks tia min ko chan dik tak chu aruka min hlau em wangani atiril ruwa mun sana in kulin an pui freaks ho chu zon chua vekatuma reilote a building atanga tlan chuak zingami pali chuan ahnung an ron zui ngal Wendy fapa kar ron langin ani po hian power alo nei ve renga atidu da thin tu telaka khan phuba halo lame kane